بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. आदि अळगुण में अदा कुरा अळुखंत हो गया, आदि अळगुण में अक़ीदा गया, अळगुण में अखलाक गया, मुआमलात गया, आदि अळगुण में हयात गया एम्मेहा कमिक गाविस अळगुण में ताबावान जेहनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दक्वा फवारिवति नमूनाय आदि एकलेगे फानुगे मतिवेरी मूरिति सहाबी दक्वा देव्वा फावा रिवति नमूनाय एग्गुता ऐ अळगुण में कामयाबा फलाह लिमिन उम्मगकी किरित कुरानुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवा वही कुरव्वा फावे والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ميومتك إسفدية أنصاري يبيكلون مهاجري يبيكلون هذه يبيكلون هم هيوغتك تباوي إمها ميستكنا الله سبحانه وتعالى روحي بودين فاواكمك خبر كرت قرآنك مي آيتك الله سبحانه وتعالى دبن अदेगोतुम कामयाबा फलाह होती सलफ़ुस्सालिहुन दक्वा फावारिवति मगुगा अळगुण में हिफाट्टागिन ए मगु अळगुण में इख्तियार कोग्गे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरव्वनी खैरुल कुरूनि क़र्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम एमे हेयोवेगेंवा क़र्न की तिमन कलेगे फानुगे क़र्न दें यफ़ौ जिहिगें आ क़र्न दें यफ़ौ जिहिगें आ क़र्न अदिवसितुरा ए मगुगे होरी मातिवेरी खमा एमगुग हुरी साफुकं बयान कुरव्वा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरव्वा फवे अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तियबामी हुन तिमन कलेगे फानुगे सुन्नतु के हिफाट्टाशे अधिक यफहो खलीफा वरी बेकलु सहाबीन दक्वा फावा मगुग तियबामी हुन हिफाट्टाशे आदमी मी मगुग हुरी मैकमा मी मगुग हुरी साफुकं अळगुण में न बयान वेगेंदा है किताब आदेहिं को मी अळगुण में कामयाबा सलाम मैं मगकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतुरा बयान कुरव्वा फावे मी उम्म हद्दिह तिम्बय बेहिगंदानकम एगे तेरे नजावाने बयकी मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी मियदु तिमन कलेगे फानुगे सहाबी तिब्बे भी मगे आदेहिं कमु मियदु अळगुण में बलालन जेहे हकीकत की कोबातो ए मगकी शक्कन गुतुगा ए मगकी सलफ़ुस्सालिहुन तिब्बे मगु एमगु इख्तियार कुरामी कमुगा वाना महुरिहा कमिक गाविस एमगु इख्तियार कुरन जेहेने अक़ीदा गविस अळुकमु गविस अखलागु गविस मुआमलातु गविस हमें कनि वकी तंकोलेग गहिफागिन एहें हुरिहा कमेत दू कोल्लाफा तिमन्न मिहिरी सलफुंगे मनहजुगे बुनुमकुम मियदु फुद्दालेवे कन्ने आदे एम्मेहा कंतत्तहुगा अळुगुण में सलफ़ुस्सालिहुन देक्के विरिवति मनहजुगे हिफाट्टन जेहे ऐ अखलाक कम गाविस मुआमलत कम गाविस अक़ीदा कम गाविस एम्मेहा कम कंतत्तहुगा मेदु हमें कनिवा की तंकोलेग हिफा हट्टाफा तिमन्न मिहिरी सलफुनगे मनहजुगे बुनिला फदू कोल्लेवे कन्ने मेदु अळगुण में फेनिगे मिदनी वर तफातु मंजरु तके बैफहारु सलफुनगे मनहजुगे नमुगा बैं इल्म वरिन्ना आदि दीनन खिदमत कोद्देवा बेफुलुन्ना आदि दावतुगे मैदानुगे हरकत तेरिवा बेफुलु सलफुनगे मनहजु दुरेफवा बैक कमुगा बुने एफद दावात कुरमुंदा मंजर आदि जरह व तादीलुगे नमुगा गीब बुनुमा नमीमाया आदि दिबौडुवा मिफदा नेदेवे एम्मेहा हरकत तके हिंग मुंदा मंजरु अळगुण मेन्ना फेन्न कमी मियदु हितामयक अळगुण में फाहां कोल्लन जेयकमे आदि एफदा मीहुन्न अळगुण में वांग इन नसीहत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत अळगुण में दिरासा कुराशे सहाबीन के सीरत सलफ़ुस्सालिहुन दक्वा फावा रिवति मगकी को बाकं अळगुण में मियदु होदा बलम विज्जे ए मगु अळगुण में नफेनिज्जे कम गवानम ए बेकलुन दक्वा फावा रिवति नमूना अळगुण में नफेन्नं ओन्नान मियदु इस्लाहम मसक्के कुरव्वा बेफुलु ए कुरव्वा मसक्के तकं हुरसला कम गवानम कोंफद बोडु फसाद इत्तो मी उम्मतुगा आम वगिन मिदनी अळगुण मेंगे मी कुड कुड मुज्तमा बलाला हिदु वक्कमा फेरुमा मारा मारिया नमादु नुकुरुमा
ನಮಾದು ಕುರನ್ನೇಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ವುದು ಕುರನ್ನೇಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಹಿನಾಗನ್ನನ್ನೇಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ತೌಹೀದನ್ನೇಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಶಿರುಕಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕನ್ನೇಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ದೀನುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಆದಾಯ ಕಂತತ್ತವ್ವೆಸ್ ನೇಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಬೋಳೆ ಇವದ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಂತತ್ತ ಹಯೋಮಗಗ್ಗಿನವ ಮಟ್ಟಕ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವ ದಾಯಿನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಹುಂಗೆ ಮಗ ಹುರಸ್ಸಳುಮಕಿ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಗೊತುಗ ಕುರೆವೆ ಎಮ್ಮೆ ನುಬಾ ಕಂಬೊಡೆತಿ ಕಂತತ್ತವಗೆ ತೆರೆಂ ಕಮೆ ಆದಿ ಕುರೆವೆ ಬೊಡು ಫಸಾದೆ ಎಹೆಂ ಕಮು ಮಿಯದು ಸಲಫುಂಗೆ ನಮುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ ಬೈ ಫರಾತ್ ಕುಂಕುರಮುಂದ ನೇದೆವೆ ಅಮಲ್ತವಗೆ ತೆರೆಂ ಅಮಲೆಕ್ಕಮುಗ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಫಹಾಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಇಬಜೆ ಎಹೆಂ ಕಮು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನಕಿ ಹೇಯೋ ಬಸ್ ಅಡುವಹಾ ಹೇಯೋ ನಸೀಹ ಕಬೂಲು ಕುರಾ ಬೈಕ್ಕಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವ್ವಾಶ್ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.